Pozdrav ekipa i dobrodošli na kanal Phantom Fuxora ili jednostavno Fux. To je skraćeno, ali to je priča za neki drugi video. U ovoj seriji kratkih videa radit ćemo brze konkretne reviewe čajeva. Sad se neko pita, čajeva, buraz, jesi ti prešao na NPC lifestyle? E pa nisam, razlog je vrlo jednostavan. Kao gamer od malih nogu živio sam na Coli, Red Bullu, Monsteru, cijeli taj junk drink meta. Znate kako to ide, popiš jedan, napucate energijom, letiš i onda krešaš, tiltaš, loše se fokusiraš, loše spavaš, loše gejmaš, loše ciljaš i na kraju si gori nego prije. Nedavno sam tako, iako već neko vrijeme ne pijem energy drinkove, probao jedan čaj. Pa onda još jedan, još jedan i još jedan. I moram reći, fokus, brzina razmišljanja, prisutnost, sve se popravilo brutalno. Iskreno, totalno neočekivano. Toliko neočekivano da sam odlučio to podijeliti s vama. Svaki tjedan mijenjam čaj jer piti isti stalno dosadi. Tako se u biti rodila ideja ovog čaj reviewa. Kako god, prije nego krenemo, like, share, subscribe ako želite još ovakvog kontenta, a bit će ga. Ok, današnji čaj pijemo velebitski čaj od Podravke. Ako ste ikad stajali ispred police s čajevima, možda ste primijetili da Podravka ima 3 planinska čaja. Velebitski, dinarski i planinski. Sva 3 imaju različit sastav bilja, a samim time i drugačiji okus i efekt. To su prva 3 čaja koja ćemo reviewat. Kad vidite pakiranje, vjerojatno pomislite, velebitska degenija? No, kako je ona zaštićena vrsta, nema je u čaju. Pakiranje je skroz korektno. 20 vrećica, svaka zasebno pakirana, sve u papirnatoj reciklabilnoj kutiji. Uredno, čisto, funkcionalno. I sad se pitate, zašto je ovo bolje od Monstera? Za gaming naravno. Ajmo sad usporediti jedan Monster i ovaj čaj. Ovaj čaj ima zvijezdasti anis. On vam pomaže probavi, ne osjećate se kao da nosite uteg u želucu. Monster i slična pića često dignu kiselinu, ovo ne. Zatim imamo koprivu, bogata je željezom, podržava cirkulaciju. To vam treba dok razmišljate, rotirate i lovite headshote. Za razliku od kratkih napuhanih sesija na energetskim pićima, ovdje imate stabilnost, pogotovo ako duže pijete. Majčina dušica smiruje vam dušne puteve, blago je antiseptična i daje lijep biljni miris. Ona vas realno štiti od sranja. Realno, Monster ne radi ništa od toga. Lipa. Lipa je top tier biljka. Ona smiruje živčani sustav, znači imat ćete mirnu ruku, precizan mikropokret i fokus. Lipa je tu glavna. Ok, posljednje imamo tu znači kupinu i borovnicu. Oni su antioksidansi, bore se protiv stresa, borovnica dodatno poboljšava pamćenje, to je doslovno jedan brain buff. I za kraj imamo bazgu, ona daje prirodnu slatkoću, cvjetnu notu i zaokružuje cijeli čaj. I koji je zaključak? Energy drinkovi su loši, crash, tilt, probavni kaos, užas. Ovaj čaj daje vam stabilnost, bolji san, dugoročno bolje performanse i nema osjećaja kamena u želucu. Sve što jedan gamer želi, je tak. Ok, ajmo sad na jedan ovako kratki dojam. Znači miris čaja je dosta grub, nije da pecka, ali nije baš ni mirišljav, više je onako tvrd, težak, ozbiljan. I vrećica i kipući čaj imaju taj nekakav planinski karakter. Okus na prvu daje nekakvu blagu cvjetnu notu, čaj je onako dosta grgljav i pitak, dosta ugodan. Ali onda kad progutate, aftertaste koprive i lagano žarenje, to se onako osjeti. Očisti grlo kao malo toga. Nakon 2 čaše, 2 vrećice, osjetio sam laganu nekakvu težinu u želucu. Ne kao Monster, više kao onaj osjećaj da je sve ispunjeno. To mi je nekako onak jedini minus. Ok, i finalni dojam, sve u svemu, jako zanimljiv miks čaja koji ako pijete redovno, osobno testiram tipa 2 puta po 2 vrećice dnevno, znači tjedan dana, daje vam nekakav onak osjećaj, tu sam, prisutan sam, fokusiran sam, sve je mirno, onak top tier. Vrlo dobar čaj. Ocjena za ovaj čaj je 9 od 10. I to je to za ovaj video. Ako vam je bilo korisno, like, share, subscribe još jednom i vidimo se na sljedećem čaj review.